Into engiyithanda ngoKhuzani, uKhuzani uzenzela iy'nto zakhe, aphushe isibani sakhe, aphile impilo yakhe. Amemezele lokho akumemezelayo, ebese eyaphuma lapho. Kusale ngemuva kubhuza amakhomenti, amavidiyo, usuku lonke kukhulunywa ngaleyo nto leyo. Kukhuluma abakusapothayo, kukhuluma abamzondayo, abangathandi nje nokuthi enze anything, nanoma yini nje athi uyayenza. Abahlalele nje ukuthi ithalente labo nje ukugxeka, ukukhuluma kakhulu, bayalanda. Angazi ukuthi bayofunda nini ukuthi uKhuzani uphila le mpilo ayiphilayo, uzenzela izinto azenzayo, ayiqhubele nempilo. Kwavela indaba ye-truck ngendlela-ke ayiveza ngayo. Kwaba nokukhuluma, kwaba noprofessor bama-truck, ini, hey i-truck, amadoda dala amadoda ekhuluma lapho ku-TikTok, enza amavidiyo ongakaze uzwabona, uwabona bahethekile, inhliziyo zibuhlungu, baphatheke nje kabi ukuthi kunento nje ethinta nje uKhuzani ayenzayo nembeka ebalazweni. Abantu abamncomayo uKhuzani, abantu abamlandelayo, abantu abamfisela into enhle, kodwa kuthinteka abantu abaseceleni abangahlangane nalutho. Okusho ukuthi yona yonke nje uKhuzani into ayenzayo kumele angenzi lutho, kumele angajabuli, kumele ahlele ukugxekwa. Khona omunye ade ezenza amabhokobhoko la, Gladiator lapha no-Hercules, ade ezenzela into yakhe ephethe nesitswebhu laphana, singafuni ukuqhuma sesitswebhu yethu siqhumise emoyeni. Akukaze kube ney'nkinga, ubeyiqhubeka nempilo yakhe, nabantu ade bemlandela beyingcosasa bekhathele kwehla benyuka naye itheku lonke. Akukaze kube nenkinga lokho, kodwa ukhuluma abantu kakhulu abangamfevi uKhuzani, hlezi kukhuluma bona futhi. La abathi abamthandi uKhuzani, la abathi aka-trendi, laba bathi usephelwe isikhathi. Kodwa yibo futhi lokhu bekhuluma kuze kufike ithophiki entsha bekhulume ngayo. Namanje ngisasho, ingani uKhuzani ningamvumi ukuthi uyinkosi yenu, ngoba amaqhewe enu ninawo kodwa anikhulumi kanje ngawo. Nispend isikhathi esiningi, 80% nikhuluma ngomuntu eningamlandeli, nikhuluma umuntu eningamthandi, nibhala ngaye, niyamtrendisa. If ungayo-check-a lapha ku-Facebook ukuthi ubani iphuphula topic, uzothola ukuthi iKhuzani. Obese uyibuza ukuthi kanti lo abathi uyena phela okumele beya-trend kwenzakalani? Selokhu waphuma nje i-Song of the Year uKhuzini, yaphuma nokumhlobo wenene. Abantu abaphindanga baba-right ey'ngqondweni, abaphindanga nje ey'nhliziyweni zabo bahlaliseka kahle. Lokho nje bayahlukumezeka kusuka lapho ukuthi kanjani, sizokhuluma kanjani, sijabule kanjani, ngoba uKhuzani wazenzela into yakhe, ingoma yakhe angena ngale, yavotelwa abalandeli, bamphumelelisa. Ngapha ngoba bazi ukuthi kumele kube yibo bodwa-ke, babesele bodwa bazoyiwinela-ke. Akwangajabuleka kahle ngoba akumelanga uKhuzani naye athole something, kumele kube yibo bodwa okwenzeke into enhle kubona. Right, nakho sekuvela-ke uKhuzani ukuthi-ke kunelinye ihhashi athe wayolisika laphana, ulisikela umsebenzi walo-ke, azi ukuthi isidingo salo yini. Futhi labo bantu labo yibo abahamba phambili, bazi ukuthi kuyamakwa nje, akumelanga uKhuzani enze noma yini, uyamaka. Kodwa manje indaba yebhola yakhulunywa uKhuzani, sekuwuye oliphethe ibhola. UMnazaretha uKhuzani ayefike nawe ugqoke i-workshop, naye ijikijiki useyawugqoka. Kanti ubani ubukela komunye uphakathi kwalaba bantu? Hey, bomweni uye amlingisela ushaya ikhole njengaye, udla umzila, udle aphula ngomese. Ubani oyikophisha komunye?
uKhuzani ongaphambili ukho konke. uKhuzani ngathi uyimboni, ukwazi ukubona phambili empilweni ukuthi kuzokwenzakalani. Mayekhuluma into ukhuluma ngathi nje uyayiculela, kanti kuyena ngathi khona into esuke seyibona eyivision ngandlela thizeni, ayicule leyo nto leyo, ihambe ivele leyo nto leyo yenzeke. So zonke izinto ezenzakalayo uKhuzani ziyenzeka. Komele likuhlonipheke lokho ukuthi uKhuzani into oyinika isikhathi ayibuke, ayihlolisise, abese ayicula ekhande ingoma ngayo. Akaveli nje ahlomeke aphoseke nje enze noma yikanjani. Uyayihlolisisa into uKhuzani, futhi usazoqhubeka enze okukhulu empilweni yakhe, lokho afuna ukukuzuza ngendlela afisa ngayo. Uxhaso uyalithola, umculo wakho uyadlala online, uphushwa mahhala. So bazobhadala phela o-YouTube, o-Spotify, o-iTunes bazobhadala ngoba umculo wakho uyadlala, udlala strong ngesikhathi esincane. Angithi asibuzwa ngabo abantu bechaza ukuthi o-YouTube abhadala kanjani. Sekuhlukile niphuma sekuza kuKhuzani, akuhlukile, it's the same thing. So impumelelo vele ikhona, izokwenzeka. Amavidiyo abo ayenza kakhulu labafana online, afaka ama-views nge-speed, vele azokwenza imali eshisiyo njengemali. So khona bazokuthola, bazophumelela. Abadla abawatholayo bazobona ukuthi ey'mpilweni zabo emakhaya yini abangayi-eda kula makhampani abanawo abawazamayo. Ikuphi lapho bangaphesha khona okuvala lapho ungavula khona imbobo ukuze impilo yabo ingaphazamiseki. Ma kuvele isimo esithize thothi ugcikile lapho, uvalile, usepheshile already. So i-competition esalokhu izanywa ayikhulunywa ngayo, mina angisayiboni nje okwangempela, angisayiboni. Njengoba ngishilo uKhuzani mina konke ayifuna uku-achieve la ayifuna ukukwenza usekwenzile. Okunye kuzovela from now going forward, it's just a bonus. Sekuwukwengeza kwi-CV yakhe anayo already ukuthi lokhu nalokho nginakho, lokhu sengikwenzile, sekuwukwengeza kulokho anakho. Akusekuningi, akuzomela kuzuza. Sekaba nje ukuhambela amazwe umculo wakhe awudumise overseas, izinto ey'njengalezo, ngoba usetravelile all over the country. Swaziland uyile, so US, Dubai. Manje-ke uzothi lo muntu ushoda ngani because uphushile, usebenzele empilweni yakhe. uKhuzani uyinkosi yabo, niyoze nikubone lokho, inkosi yabo. Bonke balandela ngemuva, bonke bafisa ukufana naye, bonke uma benza into bazikala ngoKhuzani ukuthi hhayi sesenza ukuthi bese bebheka ngoKhuzani. So kuyisibuko sabo uKhuzani, babukela kuye. Mina ngithi nje uMfokamposi akaqhubeke aqinise kakhulu emsebenzini wakhe, enze kakhulu ngoba iyabonakala ukuthi ubhekephi. Lokhu akuhlanganisayo ukuhlangana, futhi athola amandla akwenza izinto ey'nkulu empilweni yakhe. Ngiyabona.